Mutegeri Oru TV ntuko iji ikwithwa kwina ugaruruku bwarera bunene na mtu atumba kwithwa akimenya gukaura rimwe tukerigira mbura ija indi tukethira thano ni jire kuri na mpara na mono antu bara bomba kwithwa bakirithia kana antu bara bethero mbuga bagika biashara ya ndithia kenda benda kwithwa bakiendia nyama rimwe batithera antu ni acheke na inya uchumi nyabu ntuko iji mtu atumenya tagukara omba kwithwa wina tubecha twaku indi gukano mwanko twerekerie mbuga kiri kurira na bisi ukethirwa nande ukethirwa wina ng'ombe cia kwaja kana ndithia cia kwaja ukethirwa utekumba kinya kuchigurira irio kana gintu ja kiu no twa mantu jaja turi na mantu ja mathongi na nkuma indongi kire arithi urabomba kuthoba kireba ndithia cia ite kombe kuthoba gita asara kagita karia kuri na mpara kuri na thano kana batekumba kwithirwa bagikinyaniria mu batuja ndithia cia mbitagwa ntinyari kinywa arene about kurukira 23578 ukethwa wina kiure kinya kiriko komba kwithwa nkiuria ataramu kana baratwe na boss studio cietu kuntwaria na rwaria ruru kurukino ithiro gitiga gicoke giaku kana kiuria giaku ukurukira mutandao wa Facebook kana kinya YouTube ara turi live kagitene gaka atwanjirie na ugwe tukethiri Mutegeri Oru TV utwererie tare yaku na ngugira witaga na kira gikuretete ajogoro bonarua Boya sana Ntinyari ndetawa Evans Mwiti Matthew Onini coordinator one drive project in Meru na drive aiming the risking inclusion and the value enhancement in pastoral economies. So the risking iko wati inclusion no ito antu bonde ba include tekuo para bena mawathe ekuru na inya youth babwiri kwithira ba include tekuo. So drive is a World Bank project ambaye is through Horn of Africa initiative. When I talk of Horn of Africa, they mean Kenya, Djibouti, Somalia na Ethiopia. So kinyo weta ndiuchi onzo ukethira drive ko. So in Kenya eri in 21 also counties. Wow. Kana counties ira chi na chidhara china dhine mbura kidogo ka china kiangasi kidogo. Alafu where in Meru nini drive iri Nyambene na Nyaru ire Rorera in Buri. So area around around 16 wards ire kavito in drive. Kuma Ruire Rorera toya Tigania West tuina Kianjai Adwana na Kithie toya Tigania East tuina Mudhara na Karama toya Egembe Central all the ward chonde the 5 wards chia Egembe Central na the 5 wards chia Egembe North. So nio tuina components kana vitengo biele ki drive tuina Ruangi Rural Offer Insurance Ruangi Rural Offer Insurance na ruo kui company tabora AAE ingego to CIPRI. CIPRI is a PTA Comesa region insurance company ambaye ni nene sana na mno barabara na shares kwa sana idhirikari ya Kenya. Alafu ki manto ya value enhancement kana kuongera value kiri ng'ombe tuina ira igwitwa KDC kana Kenya Development Corporation. So tuina objective ithatu kiri drive. Objective ya mbere ni kuthiria kana caution farmers against climate change muno ki drought. Objective wenge ni a ku make sure kuna inclusion kenda pastoralists kana arethi patonywa kiri financial system no tu kwenda arethi beto itukwenda kinyo barura nkele saura no mwaka barure nini bank account. Alafu ira eneo mwisho ni uwa connected to the market system ambaye tukwenda kinyo kuchuira ng'ambe ichi yetu na mburi na kamera market yome. All right. Yeah. Aya nago baba tukethie utwire rietwa riaku na mbuga kira gikuretete ajogoro bonarua.
Thank you very much, Tinyari. Marito ya kwambeta wa Stephen Vinkei. Mucheke kumurutero wa Nyambene. Bijite ano ntuwa muno kumenyethia arithi. Un the chairman wa cooperative ya cooperative ya arithi Pangombe. Bena Nyambene county. Na bijite a muno kumenyethia arithi Pangombe. Seburi na insurance enjia ya kuriaria na iumba kutethia muno rira kwithaira kwina ukame ukia kwitha ng'ombe ikaga nyanki ni itethagia muno nontu nuria kwimbecha uria wa kia gwitwo chwa nyanki tauni kurigana 2023 uria ukame bwari kwa muno bara tuitete insurance na Seburi itambele vetere muno na mbuga ugitwanjiria na atawambira kwithirwo ukigua mubango juju kendo tonya tonyere na nata wajugirwe mubango yo toyigirwe kore antu beite lontu ni insurance ya ikumbote kijane Road Bank na thirikari still de kinyayo ni unkumira okera batethia kurare thimamo kinya bate kuichumba na ibeire baitaka manto yo na yathikira na igo manto ya na turaita mbere na gwita insurance yo na insurance na tutadire muno na kinyore de beite baitaka sairanto ende yakore nyantu bamwe beto batekwelewa insurance yo iri insurance ya muthemba gani na bamwe beto iba benefit iba mbete kuona faida yayo muno nonto ria koma ibatethagia muno ng'ombe tikabare ya ora ng'ombe chita kuma kinya ngiri igana na batire ya kinya mantu ya wamba ba ng'ombe batethagia nthiguru Kenya ntereira yonto Turkana na Mandera Marsabit like that rutero rwa Meru Nyambene Mwanka Gwitaburi kwa Redikiri ku ibatu create ku kya ko bura kya uchela utimuri dhuburi tekorira aya na mbere mbuma kire ugwe mbuga mbere utonya kire mubango juju wanjira kugunika na insurance je i muthemba jo athara eriko kana ithina chire kubomba omba kuthora gikurukira personal uri murethi thina ira tumba ukilugura turari yonto imwe yonto yucho kame kugea kwitha ria kwara itwethara twina thina muno tukauma na ng'ombe tugeta kinya njira ya Tharaka tukauma tugeta kinya njira ya Ndonyiro tukauma tugeta kinya kina na tuketha tukira thina muno thina ngira turianio rutere rwa Northern Grazing Area ni mantune wamba pa ng'ombe kuyo ni badit no ntantu be ya bakaya ng'ombe bakamesa buru bakamunya rutera ne basibetu ziulu kinya kena iba ita kutuya ng'ombe na uitwe thara twira thina na muno no ngata nande thai twina bati no tubanga bana oriku tutona ngabana ongi we ya Meru no tukija wenda ari chama ne kazo lakini ngugera dhitu ne bwana mutuma twethinga atuthirie mantu ya kuria antu bai kurawa bora bakwa bamwe mechia twetira gintu ng'ombe chieta chombe mwanka watu kanja kinya mwana atekora gintu nja itomba kona ng'ombe okinyeria rokama ontu chetere chombe itwa twigwita kumwerencha toba tumwera county nitutethie na kutoa KPR bara baikuru ntu thirikari na yarete KPR lakini nonto koirima bakaria bagetera bechira chia kwia bagwatu baina thina muno
Tuweta kumweleza ora ntu borai na kinya wengo areya. Ntuko mana thuri arekera kinya nguo cha KPR. Areta ko turone muntu mungentu aratonya mwanga wita kona ina antu bakurairo kinya wengo aramaka muno. Ito muchokeria nkatho muno nontu ari kwambiria mubango uyu atwandikira askari wa KPR. Atirisi muchara tiyo munene. Lakini ya bekira muticha uti ng'ombe yeta no te antu bora wakaire antu bara ora ingiruki antu 40. Alright. Na toana na ekuru totona mantu yangeta yo. Aya, atuchoke Kiriugwe Evans, mutegero mbakugwa ndethia munya turuga ng'ombe akauga oni ndi na kamera oni ndi ombori. Number 1 ng'ombe yake kana indethia chiriko, na number 2 mutata gutonya ijukaria atea eligibility kariata i murethi wonde bunko ndethia umitentereji umba kwithirwa akibunika. Ipo yantinyari ankwenda kueleza mutegeri wetu wa Wero TV that everybody is eligible. Good. Kumba kuitiranga ng'ombe wa insurance. Na ngakwira no kwibura insurance itaitawa. Insurance ye ethaira ire yake ya ndethia. Kana irio bya ng'ombe. Te ng'ombe okua. Wow. Na te ng'ombe kuiwa. Na baba ingi bora kia ugitirite insurance ng'ombe kaiwa kana ukendia ri ukariwa insurance ukariwa. Nontu bira tuwe na batabyo indethia uwe rira kukaya kiangazi taguo muse arikia kuwa umbe kwithira nukumba kugura irio bya ng'ombe antu usumbuka sana. So twina ira iwetwa unit area of insurance. Kumaruiriro arera omwanka mwathi. They are around all those ones. They are around 16. Nende na chi value yao mwanya. Na insurance ye sipri ingenjawa kuringana na ngiri era ethi. Kinya thaa yende kwambiria October ibambiririe kwa hilia nontu batumaira denelation na satellite ya NASA kuma USA. So ikailia antu aure kithia unit area ewe gwitwa kithia ni ruiriro rera. Kana lese ya mwathi kana antu ambui na abu kwita ndu muru ikailie kuona kithia kwina nyangi kana kutina mbi kutina nyangi yona kutina nyangi kwi kiwango ikethira the greenness is below 25%. Iwende trigger that una bwiri kuriwa antu bo baitirite area ba bwiri wetata ba bwiri kuriwa. So witaira ng'ombe at least ng'ombe 3 kana 5. Na thirikari ni ukwa subsidy. Kuma ng'ombe 5 omwaka ng'ombe 5 ni kwa yana subsidy ya 70%. Kwa wende let's say for example kithia ni nara bwa ndumuru nini gwitira ng'ombe emo ni around 3,000 na maana tuwe ya ile gwitira ng'ombe emo. So ng'ombe 5 omba kuona ni around 16,000. So 16,000 thirikari ya kurira 70%. Wow. No kuona 70%. 70% era it is around I think 12,000. No kuona ko kare au ngiri 3 aki ungwata nende kwinera ni otuwita some insured kana kwethira kwina drought yure imbio kariwa ubweri kuriwa ng'ombe 16,820. That is almost 5 times mbechiro wetirate wekire ungwata nende ukatala ng'ombe 5 16,800 times 5 ni around 84,000. Kwa wende warita nini warita mbecha ira ukariwa 84,000 ke ng'ombe yana ng'ombe 5. Mzee ana itirite ng'ombe nyingi mno na ariwa several millions. 2022 2023 uri mukuye wama kwibo bakondauti bakauga kwerire anga it is scam. It is not a scam. This one is a national government project na Patwet county
ito tuku implement. Aya, Evans bado tatwira ndenda gutonya. Anga tonya teina nkabona nonto kwina muhimu nonto nande gutwira eligibility anyone na mbecha gutwira ninga no ng'ombe mbuga kuringana na aria mutwari kireri cionthe kwina bara twitwa coms kana community mobilizers na those community mobilizers pachalirwe nyarithi bongwa msea okwira nwe chairman wa Nyambene Livestock Farmers Cooperative Union eu ina four societies ina Tigania West Livestock Cooperative Society, ina Tigania East Livestock Cooperative Society, ina Igembe Central Livestock Cooperative Society na ina Igembe North Livestock Cooperative Society. Na itu kumenyethia arithi sana na mubango ya UND tuite TV-ne iumo yabo. Na another thing is that those comps they are spread everywhere. Weta Tigania West barikuo, weta Buri barikuo, weta Tigania East barikuo na arithi bo bamenya, weta Igembe Central kinyabo barikuo na itu ndite mbarasasi nyingi muno. Tukigeria kubamenyethia through chiefs, through our sub-county administrators na ward administrators itugeretie kubamenyethia ura kumbikana although brankiwa uptake ya nini this year or this season itinene muno nonto like October last year to ombre ko register around 2000 March to ombre ko register around 3000 this season tutiromba kuregister baba ingi muno. I think the ine ndi tukinyeta around 700 na ukimenya kuna so many households barabari dhakia it is over 20,000 households kwa nini our target was around 10,000 lakini inkuite kia no tuturongelero ita mbere irabwiri kuthira 15th of October nende tukorongelero ito omwanka 31st of October. Wow. Kuendi kuria arimi arithi bonthe betatia ba ite insurance no te o ya kwa ilia ng'ombe ciaku ntinyari iwo wa ntinyari wina ng'ombe ithano ka ng'ombe ithanthatu kinya wowe ngo you eligible ukenda wita no wite uthithina ande goja kauga dasma mtu ethira chiandikithitie na society cooperative. Yeah, it is very important. Okay. It is very important no turio kurua ukorua kiurio kurua atiri we group neriko kana we society neriko alafu kwina premium let's say nende uitira ng'ombe ithano tinyari uitira ng'ombe ithano tuonere ni around 17,000 ikinyekithia thirikari ya kurira 70% ke that 17,000 oro uitithia kana agent akona 4%. Society nio ira we member nio ikona 4%. So this insurance company it gives back to the community 80%. 4% igetakire the agent na 4% inge igetakire kiri society. Yes. Aya ambeje kiwa bwana Stephen rimo antu ibakira mitaratara weigwa gintu jagike ntumirije kithithwa ukona jaka kuri na umubo mantu kutaguchiandikithia ku wakariatea ikwari na maabisa mbuga bagugutetheria na kinya kuja kuriwa manyantu baba ingi bauga igitara kure ibathiuruka ua ikwari na kuthiurunkwa kana experience yakwe kariata nyari kan kwere tukimwa kira dikite kumea kida no ikireka kama ikakwa kwe kida kwe gintu kimwe tinya bichi ki urtere rasa bri insurance company thirikari itenda kurutambia chachiayo ugia kwithana urongo gukuthithika bakurira ng'ombe kithani ithatu kana ithano na wakenda umba kuria ira ingi nkankwenda kwira kinya arithi iba kumea bongo temea kubaira urongo mantu ya Sabrini ni uma ni kampani ni ibara ya mbecha bobwega muno nanga bora kugea kwithira kwamba kura kukaura mbura enene kukara kwetha kwena okame bateria lakini tanari ibathite kinya bobwega muno nontu bara baitite insurance October era dirire today iba anto bakai ba ongoa iba we ta banki ba ko imbecha ba kuidera bagichi baichiona pasete ji
te akurea ora era kwari no kame okay akwetha kwera kame na inya muno utiki kwera kame urea wa becha bubwega muno kurewa kwa igucerera wa ibuthiurunkaua no ntona antu bangi gwita kethira becha chaku banki account ira wanakanire ira warugurure ankwenda kukwira ite charairo ibara ya bubwega muno aya Evans mtu no achuria atiri gukethura kwina ka drought kanini kana kathano kanini kana ire kara kagita gaka nene antu bakari wa umwe, that is one. Number two, athano yaura buru. Thank you so much. Ntinyari no buri akiri kiu kuite kugichokia. Mbere ukigita insurance no mwaka withire wina account in these four banks. KCB, National Bank, Coop Bank kana Equity. Iwicho drive kana Sipri wena contract nabo. And number two no mwaka withire wina wina M-Pesa line no ikenda umba kuita boya. Kwiro kwi bonus irare yawa. Bonus yeneo irare ikenda antu bere ya wiruwa bokuria bankine. Irare yawa ngiri 6 ugitonyo oryo. Na baba ingi kuibombo bateombere kuwata bonus unontu ukethira maybe kibande mwana na yukire ni na kibande kethe M-Pesa M-Pesa line kana account ikethe endowment lakini tugerete sana ku solve those cases on the end mbwa only 3% ya bara battery so ndia kiangasi kia tabura buru kia ingia kabisa nure ya full kyani yo kari uka satellite ni kawa ibwana ubiri kuriwa number 2 waita insurance kuri na savings ukuwirwa no bwithie neon before December 31st yangiri 3 wa banki nabo ngiri 3 ira by next year before June the Sipri yakwa ngiringe mwanja so ka withdraw ngiri 10 eu kugeria kwenta pastoralist kenda bomba kuitate mudhidu now eu stage yengi na ikenda maybe kuketha kwina kiangasi kidogo wona ngiri 10 ukomba kurira ngamberia bonge nabwo yabura bwa karikire last year para baitito October kwineba with a profit sharing that over 90% in Kenya utori no kuona so Sipri ona it made a lot of profit na you see Sipri nkwirere ngenda kwira corporation ya thirikari shares ira nyingi cha thirikari na in fact it is in Comesa region. Comesa ni common market for East and Western Africa no kuona nende kwa tuika arimi bakwa so much discouraged nende babuthiria ira with of profit sharing whether no raitete premium weku less ya 100,000 bochokeria ngiri 80% bachokeri bonde na nya mse wangu imukuje na bara bonde baitire October bonde bachokerwe what there is wono chokerwa either withdraw mbeche chiaku wengwa from the bank kana uchichokia ringi kuita insurance nayo wachokia nambi wachokia naye wetwa *800 *8 hash ndio wachokia mbeche ira ya kuria kithano kwenda ochokio okwa kwenda ochokia chionde whether ite kwana uko no wongele ngombe ingi kwa wende in fact this government project through na county ibotethia arithi sana no ntinyari ukenda kwari uma turethaira twina project nyingi cia arimi bakawa arimi ba mayani arimi beria lakini utero ringi wikwa murithi ura wengwa uanyama changa ndethia ena mubango ende kankueria kwira arithi betu pakiria kurukia insurance na wingi sana no tuke wita account ingi tabaringo
tabaringo last season bayukite 15,000 nukuona batu twina ngiri ithatu na utebio tutenabio nukuona Sure. na they benefited a lot like ria kwa ria drought 2022 2023 ibari becha nyingi muno becha nyingi muno na this is also another way ya create a youth betombi we no to bobo on the bandiki ni agents bobo ni the union no about poetry anabobo yeah Stephen nonto turira numbers yetu chiende nembije no karanaeria na rethi nonto we part of ngwataniro ntijeketha kwi morongo kana nkuagaya ire gutuma antu bage augua ire wigagua na au ringienda kutheria kana kujukia akanya gaka kwira antu bukaigua ugua bwa bwira wa gutikariu kenda antu bomba kwithura bagitonya kiri mubango jo na baguneka. Thank you Tinyari. Nonto kinya ko yako kwa Waro TV. Na inkomea ni yene dikairo na tubo benke bwega mu. Na rithi ba medikaira. Iba bichinte me antara yarongo. Insurance ibagi te pura kombe kana untura na geto na nioma ni imbe chite me akwidira ikiomba kwidira itekore wa arevi itarea kwithirite kwina road withugane I mantu jari kuja gutuma antu bagashy off kana bakaigwa ogua kenda muga tujatheria evansara mono kinyaka ya gukwira the truth antu ba gento kimwe kera antu beto batiji baiba ngombe mo ekari wa 16 na ngiri 16,000 batiko be ngombe ratika utiro be batia kidotara ngombe chiako na kinya batia kidotara ngombe chiako oroba ireni bo baita bora na muradi ya World Bank na thirikari tu ya Kenya ikenda antu bamba kwithira bakelewa barabara thake batigurite kuri ya thina inikizo wa kwitha kwina road kwina ukabe bu wanku kwa na kimiro ntu ndawa mountain road tiba baba inge bombo kwitha kuruba magane kuru tukinya kuru bare thagia itu thake nyana eko iba burite witikia beche ite itumba kurema na mantu angi ya ngiri 16 tekua ati kan kinya ukambokea kokea kuri ngombe ira chatiarire oyeru thirikari ringi iu batia kinya tarachu ari aya tije kuri na mawega jari kujange ja kwithirwa mtu akiandikithia na mubango juju imbije nya cooperatives ichie jawa mikovo tije no withirwa gitwira mawega jange Evans kwirire mbanjiri nda kwira drive ina component ile component ya mbere ni ya insurance component ile ni kwa na loan value enhancement ni kwa na loan through KDC nio KDC muno ile la yenda ku support value chain ya meat industry kana endethia na muno kuina kintu kigwitwa feedlot kana fattening feedlot ni ara wita ukaura ng'ombe ira ichengi kidogo wea wachifatten kana wachinuria msena akomenya wachinuria 2 or 3 months riu wachendia ata profit iu ni mo iba support that a lot iba choka ibo support manto marketing especially aratu bacho market yome riu we tuina abatuas in fact in Kajiado and even in Kwale ira supported to KDC bakajuke loan riu batwa kuthenja kitha imburi paika kiande chiome nukuona alafu kwina ingi nio ya leather industry no ba support you ingi nio no ntumea tuende kwa yo kamere ina weta kureria kinya nio about nini wo support kinyayo na kwa somebody in kitui a support na agomba ku produce almost 1 million bales of hay per year nukuona na uimurimi so kuna support nyingi mno ende changamoto kidogo ya KDC is that no mwanka wina maybe title collateral no mwanka wina company
na iu kwithira che changamoto kidogo kira arithi no ntu ukailia kukuingi maybe kutena title no kuona so lakini through cooperative itukwenda kwa riabo through cooperative kitha ye mse baka nekro loan runene na baka hata very nini small percentage alafu riu baka arithi bara maybe yakwenda ngiri 10 I mean ngiri 50 kana let's say 200,000 no ntu KDC aya na kuma 2 million omwanka 1 billion but I anything below 2 million so itukugeria kwa riabo na that's why itukwenda a lot of capacity building kiri cooperative ikendende bomba kwa loan pe loan ra baka amemba bo yes that is one of the advantage ira to witeka pura ke kuma kiri drive another advantage kuri na no kuona especially kiwamba itukwenda kuintroduce a chip nini ng'ombe gaikwa something a chip in tracking system such that kinya yeye takuna kanaku ukombo mitrack also that one is also is in the pipeline another thing is about marketing itwari kinya mse workshop imwe chuka whereby ibakweria to make sure tuenda kiangambe chetu through the cooperative na ikenda bachwirwa mauria meya kithe iko Kenya Meat Commission kana ndichiome for ake to meet standards ile kwendekana yeah aya Bwana Stephen kire murithi ro titonyanitie na ngwataniro kana society wenda kumwira ata kire murithi ora utindena ya ngwataniro ya society kana gikundi aina sare mononto nukuiba KDC ira thirikari irutite mbeca inyingi muno kwa wakinya ugebuga kwitha gwatanirite tukawatanira ibukwa wakinya 1 billion na bukaomba we amwe bwachoka bukanenkera arithi bara embi batena title nonto uketha engaranta oku ngeketha engaranta awe na ethra engaranta wa oronge na oronge mbeche igakinya kiri arithi bonthe na bakitha bakifaindika na thirikari ni ayanite na 9% kinya kitha bamu betu batawa tabatu tutayukia no ntwa tutare tu kuwatanira bo ya tawa to watanirite nende na ndenda kwera ntu batonye ndena cooperatives non tuke akwila la every nyumara yantu ya Tigania West Bure like that Yembe North and Yembe Central mwankadha ituri ki tukoba kubonelea umuhimu wa kuwatanira tuithira turi amwe nikenda kinyaba kenda mbeche cha kwambiria biashara ya kuura ng'ombe lakini biashara ingi icha ng'ombe bakaenda kuita kuikia ng'ombe kinya kuita kuenda Saudi Arabia bakaenda kuenda anywhere in the world thirikari no support wanka bore kundi watanirite bubwega na kuingedera koromba arithi bonthe bakaya kwa thia yo muchetho ni ngoe mbecha chi thirikari cho tunekera kinya kitha tutanenkerwa lakini batwirire tuka antu bakawatana ya baturo tu society na cooperative ira twiracho bairende umbechira ira arithi bakenda bakaewa yeah Evans muga kuri murithi uthikirite baba mwakutha bakithama bakoria nande na oni ntethero ankiriitha iria place fulani ntije kitha no batetheke no muntu ambe kwithirwa akigwa kwino gukwinywa nga USSD akauga oni mantu jamitandao na thimu ntiumba na ntimenya bomba kutha bagitetheka ata thank you buratua ni arithi na rito ria batumaira pastoralists ni antu bawitaita tabura musego kwira rimwe ria kwina ukame sana barita ng'ambe na igeta Tharaka igeta Nyembu igeta Nduniru Samburu na inya moichita inya Tana River kwa unende ntinyari utoyo ya kwa ile ng'ambe chiaku utoyo ya kwa ile ng'ambe koita ugaita ukauga wina ng'ambe chiaku yana ugaitira no kuona na kwenda kwira amiru wetu
ibaite sana insurance ye no mtu begwa ndo bachanuki ba Nairobi bawita mno na bawita binje na mse ni ura atumba kundisclose ni na faindikita sana 2022 bonge umburirenta ochokeria ni umburirie ing'ambe yake hapana ing'ambe mwe kana mburi 10 ng'ambe mwe valiwa na mburi 10 kana kamera icho muno bakundilo nacho icho chikundilo bakundilo nacho kwa unende ute wewe ya kwa ilia ng'ombe ira na imbwe ngakwira kinya ng'ombe ira ika ukendia bila waitire insurance ni dio bya ng'ambe ti ng'ombe chesu chio aspase yeah aya mbuga tukieja kiogwe bona Stephen imbio wenda mbuga onbia bovarimi nontuna kuigwa himba kwithira mbuga kiongerwa kuthongomia mubango jo kinyankoroke kenda mubango yumba kuendelea bwenkanya ndenda kuromba especially Antwa Saburi yawe ai licensing officer baturekere antu betu arevi ikenda sanitation ithithwa antu belewa antu betu babega no ibelewa ndenda batura kwira antu bo wega michamani onera iketheriku na kera kinya antu yaba ma chiefs assistant chiefs na kinya tongere bange ba matura kenda bonde baritano bubwega toritane bubu na wana mwiti kenda antu bakinyelo ni mantu yao although mwanka thaiture antu bakinyele to mono na baba ingi bakwambira kuelewa ende kintu kirandona batikoelewa ikyo is that kokea kwena mbura ukaura bageda that time batefa indika baraona aka kuteoma ng'ombe no mwana ngari ngari chita ikaitro ichara de ya kwenda ka ina dena ekariwa lakini ya ng'ombe ya na riri kwena kutira kukero mbura te kwa na mbura te ana mbura te iba itire la bakambure bakaya kona sana ba uri boria non tu nimbitirete na imbitaira wakadha itu ntonete udhuku ba ichora sio imbi observate ina mwanya mukakiri baraba erungura mubango juu jababwe na baraba batitonyi theti mwanya yuri oyo munene muno mwanya yuri oyo munene ni muntura witite na kufaideka muntura titite aina bahati nio ingine ontuwe akaria te kona kida kuyoya mbakona na oro itete ati akarate no bwa no ntona komyotero kaga gintu gako yeah aya Evans metaratara iriku bwikirite gutigira accountability na number 1 ndirabo kwa access gutigira mtu akona kioto kiawe no tumbijikio antu bakuigwa ugwa na number 2 i metaratara iriku irio ya accountability kenda antu batika athuganie i scam yeah thank you Ntinyari ambu atiri Ken Drive uramgweterenda wa de-risking inclusion and value enhancement in pastoral economies ki mubango yotu ina stakeholders bana kana washikanda bana mbere tu ina State Department of Livestock eunio the nio ishikiliete kabisa murandi yo no to your national government alafu tuina boba kwa offer insurance para ba contract to thirikari boba weto CPRI alafu tuina boba KNDC na boba value enhancement ka kwa yana maluni alafu and the most important implement as kana county government county government nio witata nio through me and kuibara tuita field monitors by in all those sub counties para ba kuona amount yote ya kuendelea mzuri inkurenda kuira mimbi changamoto ira twari nio kidogo ili kurea
bonus ni uyeanirie kirira rira tukwenta data ire data ukwenta mimbi ukaenta kibande watia namba imwe kana wachenjania namba imwe no twende it's a system, you know, it's a system ni ekurea yeta yethira kibande gitigwitaniria na M-Pesa number kana account indomanti mbecha chigeta atia chiachoka but already ndi tugeretie ku rectify like last season twari na around 200 cases na thaimbo ichireduce mbua itiere o mirongo imekai tu 40 ira itiere na kinya cio itugeretie by all means to make sure chiweta atia ikurika and Tinyari, this one is a government project na utesika mwirio na ni otethia mbi ni otethia arithi inkwirire ndakwira utimuba utiringi twethira twina munyaka yayo yo kwithira atiri imbati ya kwithira batwe arithi itukuona something to support us no rero itira ngombe chaku insurance na thirikari neo igakurira premium wira subsidy neo ito subsidy ngombe ithano 70%, ngombe omwanka 10 65%, ngombe omwanka 15 60%, ngombe omwanka 20 55%, ngombe omwanka 25 50%, ngombe omwanka 30 ukarirwa 45%. So okay otala tuwe na ngombe 30 antwara ukuria tuwe ongiri ya gintu wire angiri around 50 almost half of the money. No kuona na reu utala some issue and ngombe 30 it's almost 600,000. Wow. No kuona na kinya tuende kwa tuika hotel kiangasi kabisa ya last year kutirara ya kiangasi antu ibacho ke mbecha chio 80%. Wow. Na bunu kuyigwa mano tubara ponde betete buri bacho kere tumbecha chio inyaka ile thimu newe na kuona inyaka ithake kabambe no kuona nini baitumire USSD no kuona uchekurwa mbecha chiaku either wetera wale yako kuchichokia ringi to insurance wetera mwanka that the 1st of October mbecha ira wachithira banki neku. Alright. Yes. Aya ndiratha cheto ichikuthirito bate kumaruka lakini mbuga no withirwe ukiwa tabwa gitumi baromba kwithirwo tigerie utaingirwe afu turikalie deadline nora muntu omba kwithirwo agichiandikithia. Yes. Deadline ni rongerero mbere irari 15th of October lakini no ntuba kwithira tutabwithiti sensation boya bomse akua iturongelero omwanka tariki 31st na insurance ya cover kuma the 1st of October omwanka December kunende burankenda kwira athikiri betu na tegeri betu ba Wero TV is that iba ite insurance na ne ama iba gerie non tu insurance ne thirikari na utero thirikari ya kuni antu bo na ume batu wunda kuira tu na munyaka munene sana non tu enio project yembere kuona igomba kufaindi arithi banyama ngombe cia nyama aya ba ugeba kwa muthia especially kiri murithi urote chiandikithitie na mubango jojo owe Stephen kwenda kuwa Tinyari ate muntu urote utichiandikithitie na railway na bibi haraka yocha kanavyo aichiandikithie before December nikaenda tumba kufaindika na tumba kuitanio umwe kengero ntukuwe akatha ikuthira kan kwenda kuromba Meru County Assembly place nikaenda kutike kwithaira kwina thina nyumene ndenda kuromba bakirukia bari County Assembly ithere sheria nikaenda kithana askari bara bandiki KPR bara baututethia baketha bana antu kai kenda tukara no kiri ya bor tukarita abo mwankaria wana mutume ire twethinge ire guntu kurara wanda na raichi atega wengwa tenda kuromba MCs betu bonde kwa heshima leo bakiruke sheria antu bubande kwa permanent na bora batomba kwithira pengine kinyonge kya kwa nyumene atumbo webere kukwitha kwina thina taicha kura antu taicha kuya arithi ba watene bonde
vai Meru County as a whole bakiro ke ewe cheria na ngethira no tuinkona ka ututu utibaganya ringi kabeda kuwa no tuturi ngweja muno turarithi na turantu ba Meru ya especially nyambe na mbero tiyo ya weta mwankaburi ndenda ko kuromba riri romba thankimbira bwana awakabana ni bwega no tubangwira turitirite no anto batakwa anto barakwite unto bubu nene boragi mobigaita muthenya lakini kuma aro tutethia batu tuingo na tutrole turi kinya tu arethi na tuba bara bedera baina ngoicha ngombe tuamu support fully kan kwarioma na tutemuringande onto tukona na kutangwe mana and we thank him very much na itambera na tuthikira u na igware ngikwira thina nara okay especially itu tekinya kumona gairi no tunati ngombe tika itikuyo isaburu okay kuri antu bakuya njirani betu bakuya wanka gaituri batumira kinya bunduki ira kaipiara ira twa njirani betu iba kodhiga makosa yo taire ko itete narwa na ira chete ntukwerege kinya igwete gachokwa itekuna bwaso iri within our neighbors ba to bara akuya basiolo na banga na kuito ndo muromba renge atulungire renge okay kendo na amani ra tuenio tuena amani no tanto bakwa. All right. Yeah. Thank you very much nkona nkago tanto kwingi twaririze unazo. Tawero muno. Thank you. Thank you very much gentlemen. Kuje kairi na kairi. Thank you. Aya. Mutegero ru TV mbirigiro kwithirwa ukigwa gwa murithi kana kithani wije murithi utigiro guciandikithia na mubango Jojo Drive kenda muntu amba kwithirwa akigunika kana kinya ni njira ya gwika kamuthithu gwaku transfer kwithirwa kuri na mpara kana kuri na thano ukethirwa mbetira wekira ukigwa ukiona mainda jatano. Mwanka kagita kau kangi thirona kagita gakega hibaga ntu bakugwatana na bautwe. Eje ni Wero TV.